Goeiemôre. Ja, dit is sowaar 27 Mei, die laaste Woensdag van die maand van Mei. Wat 'n voorreg om hier te kan sit in ons nuwe tuiste se tuin. En ek wil vandag met jou gesels oor Psalm 22. Wat 'n wonderbare Psalm. En dit is jammer, dit is langer as wat dit normaalweg is. Verdra my asseblief, maar ek wil dit in die geheel doen. En ek wil net sê, Vader, dankie. Dankie dat ons uit koning Dawid se hart hierdie Psalm ontvang het. En ek bid in die naam van Yeshua, Vader, dat U vandag ook vir elkeen van ons noop om vir onsself regtig te verstaan wat dit is wat in hierdie Psalm vir ons aangebied word. Dankie dat U wat alles weet, waaragtig alles weet. En dat U ons nooit in die duister wil laat nie. Yeshua, en dankie vir dit wat U vir ons kom doen het as mens op aarde. En dat U as mens kom sterf het, sodat ons in U kan leef. Ons eer U daarvoor, en ek bid dat U vir elkeen wat self sal luister na hierdie boodskap, asseblief op elkeen se behoefte, volgens sy behoefte, en op sy eie manier, hierdie Psalm sal oopbreek. Dankie dat ek dit kan vra, in die naam van Yeshua, halleluja, amen. En ek is jammer, dit is langer as normaalweg, maar ek wil dit graag as 'n geheel met jou deel. Psalm 22. En die belangrikste wat ek graag eers wil noem, is die kosbaarheid en intieme of intense belangrikheid van die profetiese gawe. Want dit is wat hier voorop staan. Die profetiese gawe van koning Dawid, wat alles verstaan het, genigtig gaan werk vir jouself uit. Hoe lank voor Christus se koms het hy geleef? En wat het hy nie alles profeties verstaan van wat Christus vir ons sal kom doen nie? En hierdie gawe kom van ons Vader. Hy beskik en gee. En ons moet daarop ag slaan. Koning Dawid was geseën met die gawe van profesie by uitstek. Wanneer Psalm 22, wanneer ons dit lees, moet ons veral kyk na die wonderbare raak beskrywing wat koning Dawid in hierdie Psalm gee ten opsigte van die trauma waardeur ons Messias moes gaan toe hy gevange geneem en gekruisig is. Ek lees dit vandag graag uit die Amplified vertaling. Vers 1. To the chief musician, set to the tune of Ayelet Hashaharar, the hind of the morning dawn, a psalm of David. My God, why have you forsaken me? Why are you so far from helping me? And from the words of my groaning. En dit verwys na Matteus 27 vers 46. And about the 9th hour, 3 o'clock, Jesus cried with a loud voice, Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, why have you abandoned me, leaving me helpless, forsaken, and failing me in my need? Oh, verskriklik, failing me in my need. Vers 2. Oh my God, I cry in the daytime, but you answer not. And by night, I am not silent or find no rest. Hier is 2 belangrike dinge waarop ons moet let. Ja, dit wat koning Dawid hier geskryf het, dui profeties op dit wat ons Messias ook met sy kruisiging sou beleef. En let op die vertaling wat ons in die Amplified gebied word. Why have you abandoned me, leaving me helpless, forsaking and failing me in my need? Is dit nie iets wat ons as mense ook vandag soms beleef nie? Totaal verlate, selfs vergete. Nie dat ons Vader ooit sal kan of vergeet nie. Maar as mens beleef ons dit soms. Stop gou en dink weer. Wanneer hierdie soort gevoel ooit weer oor my en jou kom, ons Messias het dit beleef. En koning Dawid het dit vooruit geweet. As jy ooit so down voel, jy is nie die eerste nie.
En jy is nie alleen nie. Hoor hoe lig koning Dawid dan weer sy kop op en sy gemoed in geloof. Vers 3. But you are holy. O you who dwell in the holy place, where the praises of Israel are offered. Vers 4. Our fathers trusted in you. They trusted, leaned on, relied on you, and were confident. And you delivered them. Vers 5. They cried to you and were delivered. They trusted in, leaned on, and confidently relied on you, and were not ashamed or confounded or disappointed. Maar dan slaan die eerlikheid van koning Dawid weer deur. Dit wat hy volgende beskryf, staan geskryf in Matteus 27 vers 29 en verder. Gaan lees dit gerus weer en vergelyk met wat koning Dawid geskryf het. Dit wat beskrywe word in vers 6 tot 8, word ook presies so beskryf in Matteus 27. Gaan vergelyk dit asseblief self weer. Maar Psalm 22:6. But I am a worm and no man. I'm the scorn of men and despised by people. Vers 7. All who see me laugh at me and mock me. They shoot out the lip, they shake the head, saying, en dit vergelyk weer met Matteus 27:43, vers 8. He trusted and rolled himself on the Lord, that he would deliver him. Let him deliver him, seeing that he delights in him. Vergelyk Matteus 27:39, ook Matteus 27:43, en kyk ook gerus na Markus 15, verse 29 tot 30, en Lukas 23 vers 35. Gaan sit asseblief met jou Bybel, stop my storie, en kyk eers weer self, voordat jy verder luister, na wat ons Vader nog op my hart lê. Na hierdie woorde, is dit asof koning Dawid weer op homself fokus. Psalm 22 vers 9. Yet, you are he who took me out of the womb. You made me hope and trust when I was on my mother's breasts. I was cast upon you from my very birth, from my mother's womb. You have been my God. Vers 11. Be not far from me, for trouble is near, and there is none to help. Verse 12. Many foes like bulls have surrounded me, strong bulls of Bashan have hedged me in. En dit verwys weer na Esegiel 39 vers 18. Stop en gaan lees dit eers weer. Dan, Psalm 22:13. Against me they opened their mouths wide, like ravening and roaring lion. Vers 14. I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart is like wax. It is softened with anguish and melted down within me. Verse 15. My strength is dried up like a fragment of clay pottery. With thirst, my tongue cleaves to my jaws, and you have brought me into the dust of death. Johannes 19:28. En dan vers 16. For like a pack of dogs, they have encompassed me. A company of evildoers has encircled me. They pierced my hands and feet. Gaan kyk ook weer na Jesaja 53 vers 7 en Johannes 19 vers 37. Ek lees verder uit Psalm 22 van vers 17. I can count all my bones. The evildoers gaze at me. Vergelyk Lukas 23:27 as ook 35. Dan Psalm 22:18. They part my clothing among them and cast lots for my raiment. Lees weer Johannes 19 vers 23 en 24.
Psalm 22:19. Be not far from me, O Lord. O my help, hasten to aid me. Psalm 22:20. Deliver me from the sword, my dear life, my only one, from the power of the dog, the agent of execution. 21. Save me from the lion's mouth, for you have answered me kindly from the horns of the wild oxen. Hoor dan weer koning Dawid as sy voorbeeld. Hy het nooit sy Messias ontmoet nie. Maar hy het Vader God geken en in hom was koning Dawid se vertroue in sy Vader God. Romeine 8:29 lees, For those whom he foreknew, of whom he was aware and loved beforehand, he also destined from the beginning for ordaining them to be molded into his image of his Son, and share inwardly his likeness, that he might become the firstborn among many brethren. Is dit ook vir my en jou 'n opregte begeerte, dat ons soos hy sal wees? Is dit regtig ook waar ons wil wees? Terug by Psalm 22 vers 22. I will declare your name to my brethren. In the midst of the congregation will I praise you. Gaan vergelyk asseblief daar ook Johannes 20 vers 17. Romeine 8 vers 29. Hebreërs 2 vers 12. Ek kan dit nie alles hier lees nie. Psalm 22:23. You who fear, revere and worship the Lord. Praise him. All you offspring of Jacob, glorify him. Fear, revere and worship him. All you offspring of Israel. 24. For he has not despised or abhorred the affliction of the afflicted, neither has he hidden his face from them, but when he cried to him, he heard. My praise shall be of you in the great congregation. I will pay to him my vows made in the time of trouble before them who fear, revere and worship him. Vers 26. The poor and afflicted shall eat and be satisfied. They shall praise the Lord. They who diligently seek for, inquire of, and for him, and require him as their greatest need. May your hearts be quickened now and forever. Mag dit vir my en jou ook waar wees. Vers 27. All the ends of the earth shall remember and turn to the Lord, and all the families of the nations shall bow down and worship before you. Wat 'n profetiese woord. For the kingship and the kingdom are the Lord's, and he is the ruler over the nations. All the mighty ones upon earth shall eat in thanksgiving and worship. All they that go down to the dust shall bow before him, even he who cannot keep himself alive. Posterity shall serve him. They shall tell of the Lord to the next generation. They shall come and shall declare his righteousness to a people yet to be born, that he has done it, that it is finished. En dit verwys na Johannes 19 vers 30. Dankie Vader, dat ons elkeen op ons eie net asseblief kan stil word oor hierdie Psalm. Ek dink ons kan nie verstaan presies wat dit alles bedoel nie. Maar U kan aan elkeen van ons openbaar dit wat U wil hê ons vandag hiervan moet bestaan. En as ons dit oormôre weer lees, gaan U vir ons 'n nuwe boodskap gee. Vader, ek bid in die naam van Yeshua,
dat nie een van ons, na ons hierdie Psalm behoorlik te kyk het, hoegenaamd vir U sal miskyk nie. Dankie dat ons hieruit leer, U wat alles weet waaragtig alles. Dankie dat U ook in hierdie dag en hierdie lewe vir elkeen van ons uitgaan. Dankie vir volkome verlossing, wat ons in Christus ontvang het. Maar dankie vir hierdie absoluut kosbare voorbeeld. Hoe lank voor Christus gebore is, het koning Dawid nie geleef nie. En die detail waarmee U self aan koning Dawid openbaar het ten opsigte van ons Messias se lyding. Help ons om te glo dat dit ook is soos U met my en met elkeen wat ooit hierna luister wil stap. U wil U self ook aan ons openbaar. Help ons om dit te glo en om dit te verwag en om ons lewe so te rig dat ons dit sal kan ontvang. Wees ons genadig. Dankie Vader. Amen.